العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى إخوته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد كما ورد في سورة القاف بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الصلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند کریم پھر سارے واسطے کا سلام آمین. سارے ہندس علمس ایمانس معرفتس اعتقادس محبت محمد و آل محمد مزید پیش مزید اضافہ عطا آمین. یمو یت امام بارگاہ کس تعمیرس مزن کہ آج گۄڈنِچ مجلس عزائے حسینی عصمت پنُن تعاون پنُن سپورٹ کُنہِ تہِ رٔنگۍ چاہے پونٛسہٕ رٔنگۍ چاہے اَتھٕ رٔنگۍ چاہے کَتھِ رٔنگۍ چاہے کُنہِ تہِ رٔنگۍ فراہم تھوٚوُکھ وجوٗدِ مُقدس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ٲسِن تِمن رٲضی اِنشاءاللہ. صاحبِ نظر سُنٛد یہِ نیاز ٲسِن بدرگاہ سید الشہداء قبول. سورہ کافِچ آیت پٔرمٕتۍ خداوند کریم فرمان ونزلنا من السماء ماء مبارک. مےٚ کوٚر آسمان پٮ۪ٹھ آب نٲزِل مگر کُس آب چھُ یُس آسمان پٮ۪ٹھ وسان چھُ سُہ چھُنہٕ معموٗلی آب کینٛہہ. ونزلنا من السماء ماء مبارکا یہِ چھُ مُبارک آب یہِ چھُ مُبارک آب. مبارک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ مبارک گوٚو سُہ چیٖز یَتھ منٛز برکت منٛز آسہِ تَتھ چھِ وَنان مُبارک. أسۍ چھِ کران مُبارک أکِس کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ خوشی آسہِ پَتہٕ دَپان چھِ مُبارک ٲسۍ. لفظِ مُبارکُک معنے کیٛاہ گوٚو؟ مُبارک گوٚو برکت وول ییٚلہِ برکت آسہِ منٛز. خدا فرماوان مےٚ کوٚر آسمان پٮ۪ٹھ برکت وول آب نٲزِل پَتہٕ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. أمۍ برکت وٲلۍ آبَن چھُ تۄہہِ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ ییٚلہِ تہِ یہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وَسہِ یہِ چھُ حَبَّ الْحَصِيد زٔمیٖن پٮ۪ٹھ کَڑان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بیٛٲلۍ پھٔلۍ چیٖرِتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ نٮ۪بر تاکہِ پَتہٕ چھُ بٔڑِس بٔڑِس درختَس تہٕ کُلِس منٛز کران تبدیٖل. یہِ چھُ اکھ مُبارک آبَس منٛز. تَوَے اوس ییٚلہِ تہِ روٗد پیٚیہِ ابن عباس کران روایت بہٕ اوسُس وٕچھان مولا الموحدین امام العارفین جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلوات ییٚلہِ تہِ روٗد پیٚیہِ مولا اوس مٔرۍ وَنان مےٚ اوس عباس کوٚت کوٚرمُت پَتہٕ اوس چھاوان سیوٚد روٗد یَتھ. مےٚ ووٚنمَس مولا کیٛازِ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ تُہۍ چھُو روٗد چھاوان دوٚپنَکھ یہِ چھُ سُہ آبا یَتھ نہٕ مَزٕ اِنسٲنۍ اَتھٕ لوٚگمُتٕے چھُ. وٕنہِ چھُنہٕ اَتھ ضرف کٕہٕنۍ لوٚگمُت. اگر أسۍ دٔریاو پٮ۪ٹھ آب چھاوو خۄدایَن کوٚر نٲزِل مگر تَلہٕ کُس ضرف اوس؟ دٔریاو. ییٚلہِ ضرف روٚٹ ضرفَس منٛز گوٚو یہِ چاہے گِلاس آسہِ چاہے دٔریاو آسہِ ضرف چھُ ضرف سُہ چھُ بوٚڑ چھُ لۄکُٹ. مگر یُس روٗد پیٚوان چھُ وٕنہِ چھُنہٕ یہِ خۄدایَن کُنہِ ضرفَس منٛز ترٛوومُت یہِ چھُ ڈایریکٹلی ہیٚرِ وَسان بہٕ چھُس ڈایریکٹلی چھاوان. دوٚپنَس مولا کیٛازِ؟ ژٕ چھُے نا بوٗزمُت خۄداوندِ کریم فرماوان وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبارَکًا. بہٕ چھُس آب کران آسمان پٮ۪ٹھ مُبارک آب نٲزِل یَتھ برکت چھےٚ واریاہ. اَتھ چھِ واریاہ برکت.
آبس برکت واریاہ زیادہ فرماو خداوند کریم یہ برکت چھنہ أتھی یوت کینٛہہ اَمہِ ذٔریعہٕ ننیو اکھ کٲم چھُ اِنسان کران بیٛاکھ کٲم چھُ خۄداے کران ژٕ کر نہٕ خبر کیٛاہ تہِ اگر نہٕ خۄداے سٕنٛز برکت آسہِ کِہیٖنۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ دُنیاہس منٛز ژٕ زینان چھُکھ بِزنِس ہُراوان چھُکھ پران چھُکھ اکھ کٲم چھُکھ ژٕ کران بیٛاکھ کٲم چھُ خۄدا ہیٚرِ کران چانہِ زندگی مٔدریٛار ترٛاوان منٛز مٔدریٛار تتھ مٔدریٛارس چھِ ونان برکت ہیٚکہِ نہٕ اِنسان پانہٕ رٔنِتھ کینٛہہ دپہا بہٕ کرٕ کانٛہہ کٲم بہٕ کرٕ محنت زیادٕ مےٚ یی برکت اَمہِ سۭتۍ برکت چھُکھ بہٕ ترٛاوان برکت چھُ سُہ مٔدریٛارا اکھ سُہ نوٗنا اکھ یُس خدا وَنہِ بیٚیہِ پاشان چھُ برکتُک لفظ چھُ قرآنس منٛز تقریٖباً 32 لٹہِ استعمال کوٚرمُت بارکت بوٗرِکہ تبارکہ مبارکہ یِم چھِ سٲری اَکے خاندانٕکۍ الفاظ برکت برکت چھِ درٛامُت برکہٕ منٛز برک 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 چھِ وَنان اوٗنٛٹہٕ سٕنٛدِس سیٖنس برک کتھ وَنان اوٗنٛٹہٕ سٕنٛدِس سیٖنس برقُل عبیٖر ییٚلہِ اوٗنٛٹ بیٚہہِ پتہٕ ترٛاوِ سیٖنہٕ پنُن سورُے کتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پرٛٲنۍ عرب ٲسۍ ونان بیٚیہِ اتھ نہ چھنہٕ ذرا برابر تہِ فرق یہِ چھُ برابر سیٖنہٕ ییٚلہِ ترٛایہِ ترٛایہِ اِکوٹے ترٛایہِ اوٚڑُے بیٚہہِ نہٕ یہِ ییٚلہِ بیٚہہِ تیٚلہِ بیٚہہِ اِکوٹے بیٚہہِ یہِ چھُ اکھ معنے برکُک برکت دوٚیِم معنے ییٚلہِ کُنہِ جایہِ آبُک امبارا آسہِ اتھ تہِ چھُ ونان برکت یعنی یہِ چھُ ییٚلہِ تہِ آب کُنہِ جایہِ موٗجوٗد آسہِ گوٚو اتھ آبس منٛز چھُ پوٹینشل لایف موٗجوٗد ییٚتٮ۪ن تُلو تیٚلہِ کرون استعمال چھا صحیح آب کِس امبارس چھِ ونان برکت برکت گٔے خۄداے سٕنٛز نُصرت خۄداے سُنٛد اتھٕ ژٕ تہٕ بہٕ یۄس کٲم کران چھِ ڈیلی سُہ گوٚو سون اتھٕ خۄداے سٕنٛدِس اتھس تہٕ سٲنِس اتھس چھُ آسمان زٔمیٖن فرق خۄداے سٕنٛدِ کامہِ تہٕ سانہِ کامہِ چھِ آسمان زٔمیٖن فرق یۄس کٲم خۄداے کرِ تتھ چھُ زیچھر واریاہ زیادٕ آسان فرماوان رسالت امام نبی اعظم امیر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلوات علیہ ان الناس یستغنون اذا عدل بینہم ییٚمہِ وِزِ لوٗکن درمیان عدل آسہِ انصاف آسہِ یتھ گامس منٛز انصاف آسہِ گژھان زیادٕ عدل آسہِ گژھان زیادٕ یتھ مُلکس تہٕ یتھ قومس منٛز عدل تہٕ انصاف آسہِ وَتُنزِلُ السَّمَاءَ رِزْقَهَا تتھ قومس تتھ ملکس چھُ آسمان تہٕ رِزق سوزان وَتُخْرِجُ الْأَرْضَ بَرَكَتَهَا زٔمیٖن تہِ چھُ پنٕنۍ برکت نٮ۪بر تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم انصاف آسان کران رسول فرمان أربع لا تدخل بيتا واحدا منهن ژور چیٖز چھِ تِم اگر کُنہِ تہِ گرس منٛز آسن تور چھنہٕ برکت اژان ژور چیٖز یتھ تہِ گرس منٛز آسن تور چھنہٕ برکت اژٲنی گۄڈنیُک چیٖز الخیانہ خیانت امانت دٲری نہٕ خیانت دوٚیِم چیٖز وسرقہ ژوٗر ترٛیٚیِم چیٖز وشرب الخمر شراب چیوٚن ژوٗرِم چیٖز نعوذ باللہ استغفر اللہ الزنا یِم ژور چیٖز یتھ تہِ گرس منٛز آسن برکت چھنہٕ تتھ گرس انٛدر اژان گوٚو برکت چھُ سُہ چیٖز یُس نہٕ اِنسان پننہِ عقلہِ ہیٚکہِ سمجھِتھ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پننہِ عقلہِ سمجھِتھ دُنیٲیی فِکر ونہٕ بہٕ تۄہہِ دُنیٲیی فِکر گوٚو 2+2 کوٗتاہ گوٚو 4 یہِ گٔے دُنیٲیی فِکر دُنیٲیی فِکر گٔے یِہے یُس 8 گٲنٛٹن کٲم کرِ سُہ زینہِ زیادٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ یُس 5 گٲنٛٹن کٲم یہِ گٔے دُنیٲیی فِکر مگر دیٖنی فِکر چھنہٕ یہِ کینٛہہ دُنیٲیی فِکر گٔے 2+2 = 4 دیٖنی فِکر گٔے 1 - 1 = 72 یہِ گٔے دیٖنی فِکر برکت چھِ أتھۍ وَنان برکت گوٚو چیٖز کم اثر زیادٕ چیٖز کم اثر زیادٕ تۄہہِ چھُوا تِم نفر وٕچھمٕتۍ یِم آسان لچھِ بوٚدُے زینان پتہٕ چھِ تِمن ونان زندگی کِژھ چھو گُزران پکان چھِ فِکرے چھُنہٕ تران پونٛسس کیٛاہ چھُ گژھان خوٗن چھُ سٲرسٕے گژھان اَمہِ برعکس وٕچھکھ ژٕ تِم نفر تہِ تِم چھِ 100 ساس زینان 30 ساس زینان دپان زندگی کِژھ پکان دپان شُکر خۄدایس کُن بہتریٖن
اگر دنیا فکر نمو لچھ زین وول گوس عٲش کرُن 20,000 زین وول گوس فقیری تُلُن دینی فکر ییٚلہِ وٕچھان چھِ ممکن چھُ لچھ زینن وول تُلہِ فقیری تہٕ 20,000 تُلن وول گٔے کیٛاہ امیٖری یہِ گٔے برکت ہمیشہ گژھِ اکھ گٔے کثرت بیٛاکھ گٔے برکت خۄدایس گژھِ نہٕ کثرت زٕہٕنۍ تہِ منٛگٕنۍ خۄداے مےٚ دِ ژٔرۍ اولاد خۄداے مےٚ دِ ژوٚر زِرات خۄدایا مےٚ دِ ژوٚر پونٛسہٕ نہ خۄدایا مےٚ دِ برکت اولاد یِتی دِکھ برکت دیٖزٮ۪کھ منٛز ابو سفیان ابو لہب ابو جہل ولید ابن مغیرہ تۄہہِ چھو پاے یِمن کۭتیاہ شُرۍ ٲسۍ أکِس ٲسۍ 19 بیٚکِس ٲسۍ 23 نیٚچِوۍ بیٚکِس ٲسۍ 6 نیٚچِوۍ اَمہِ برعکس نِمون جناب رسول خدا تٔمِس کٔژ اولاد چھَنا اَکٕے کوٗر أسۍ ما چھِ تسلیٖم کران بیٚیہِ 2 کورِ چھِ تِم جناب خدیجہ ہمشیرہ سٕنٛز کورِ اَکٕے تہٕ وٲحِد کوٗر چھَنا وۄنۍ اگر دُنیاہٕچ فِکر نِمو 2+2=4 وٕنکٮ۪س گژھِ نہ دُنیاہس منٛز ولید ابن مغیرہ سٕنٛز اولاد زیادٕ آسٕنۍ کِنہٕ جناب زہرا سٕنٛدۍ اولاد گژھن زیادٕ آسٕنۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ اولاد گژھن زیادٕ آسٕنۍ ولید ابن مغیرہ سٕنٛدۍ مگر چھِ کٔمۍ سٕنٛدۍ اولاد ژٔرۍ دُنہِکِس پرٛٮ۪تھ کوٗنس منٛز پرٛٮ۪تھ شہرس منٛز پرٛٮ۪تھ مُلکس منٛز پرٛٮ۪تھ مِلکس منٛز اولاد حضرت فاطمہ تہٕ اتھ چھِ ونان برکت برکت گٔے نہٕ کثرت کینٛہہ برکت گوٚو نہٕ ژوٚر آسُن کینٛہہ برکت گوٚو چیٖز اگر کمٕے تہِ آسہِ اثر آسٮ۪س واریاہ زیادٕ چیٖز اگر کمٕے تہِ آسہِ اثر آسٮ۪س واریاہ زیادٕ کثرت گٔے چیٖز آسہِ واریاہ مگر اثر آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ اثر آسٮ۪س واریاہ کم کینٛہہ کتھ ونہٕ بہٕ اتھ مُتعلق یہِ اوس اکہِ دۄہ حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین الامینی رحمتہ اللہ علیہ آیت اللہ امینی أمِس نِش آو اکھ اہلِ سُنت عالم دوٚپمس یا امینی خۄداوندِ کریٖم کٔرنَے طوٗلہِ عمر عطا کیٛاہ ووٚننس خۄدا کٔرنَے طوٗلہِ عمر علامہ امینین ووٚننس نہ یہِ دُعا مہ کر ژٕ میانہِ خٲطرٕ کینٛہہ دپ خۄدا کٔرنم عرضِ عمر عطا اکھ گوٚو طوٗل بیٛاکھ گوٚو عرض طوٗل گٔے لینٛگتھ زیچھر عرضہِ پٮ۪ٹھ چھِ زیچھرس ونان طوٗل کھجرس کیٛاہ چھِ ونان عرض طوٗل و عرض چھُنہ لینٛگتھ تہٕ برٛیڈتھ اکھ گوٚو زیچھر بیٛاکھ گوٚو کھجر أمۍ ووٚننس علامہ امینین یہِ مہ ون مےٚ خۄدا کٔرِنۍ مےٚ طوٗلہِ عمر عطا نہ خۄداے کٔرِنۍ مےٚ عرضِ عمر عطا یعنی یِژٕے دِیہِ اگر نہٕ زیٖٹھ تہِ دِیہِ یِژٕے دِیہِ مگر تتھ عمرِ منٛز گژھِ کھجر شیخ صدوق رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد مول یہِ گوٚو حضرت حسین ابن روح یہِ اوس حضرت امامِ زمان علیہ السلام سٕنٛدیو 4 نٲیبو منٛز اکھ نٲیب یِمن سمکھاوان اوس امامِ زمان شیخ صدوق سُنٛد مول گوس بابہٕ گوس یا امام أمِس ووٚن نٲیبس امامس ون تہٕ میانہِ خٲطرٕ کرِ ہے دُعا مےٚ نا اولادٕے کم میٲنِس بٲیِس چھِ 4 اولاد ہُمِس چھِ 10 اولاد ییٚمِس چھِ 20 اولاد مےٚ چھُنہٕ اکھ تہِ دپان حسین ابن روح اوس نٲیب امامِ زمان علیہ السلام سُنٛد حسین ابن روح گوٚو تہٕ گوٚو امامِ زمان علیہ الصلوۃ والسلامس نِش دوٚپنس یا امام یہِ چھُ اکھ نفرا اکھ یہِ چھُ ونان مےٚ چھُنہٕ اولاد کِہیٖنۍ امامِ زمان لیوٚکھُس واپس خط تتھ خطس لیوٚکھُن بۄنہٕ کنہِ سَیوٗلَدُ لَکَ وَلَدٌ مُبارک جلدی یی ژےٚ اکھ نیٚچوٗ بدلہٕ اکھ مگر سُہ آسہِ مُبارک نیٚچوٗ مُبارک کمہِ منٛز درٛامُت برکت منٛز ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِس وٲنٛسہِ منٛز آسہِ برکت آو شیخ صدوق رحمتہ اللہ علیہ بدُنیا پتہٕ اوس ہمیشہِ ونان شیخ صدوق وُلِدتُ بِدُعاءِ الحُجَّہ بہٕ چھُس زامُت امامِ زمان سٕنٛدِ دُعاے خٲر سۭتۍ شیخ صدوقن کٔڑ کٔژتانۍ ؤری وٲنٛس کٔژتانۍ ؤری مگر یِمن کٔژن تانۍ ؤرین منٛز کٔرٕن تیٖژاہ کٲم من لا یحزن الفقیہ ہِش کِتاب بجہِ بجہِ کِتابہٕ یہِ نہٕ بیٛاکھ 500 ؤرین تہِ کرِ تہِ کوٚر أمۍ تِمن کٔژن تانۍ ؤرین منٛز یِہے گٔے برکت چیٖز کم اثر زیادٕ وٲنٛس کم کٲم زیادٕ برکت چھِ ونان أتھۍ
چیز آس کم اثر آس زیادہ. یہ ونس علامہ امینین دوس میں مہ کر یہ دعا خدای دین طول عمر میں کر دعا خدای دین عرض عمر یعنی میان عمر دین کھجر برکت میان عمر دین برکت. اچھا حدیث یہ تہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صبح وتھان بیدار گژھان نماز شب خاطر پرٛٮ۪تھ دۄہ صبح ٲسۍ دعا اکھ پران. سُہ دعا کیٛاہ اوس؟ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم. خدایا ییٚمہِ دۄہُک خٲر کر مےٚ عطا. یہِ اوس اکھ دعا. دوٚیِم دعا ونوٗرہ وہداہ وبرکہ. اکھ کر ییٚمہِ دۄہُک نوٗر مےٚ عطا بیٚیہِ کر ییٚمہِ دۄہٕچ ہدایت عطا بیٚیہِ کر ییٚمہِ دۄہٕچ برکت مےٚ. اچھا رسول فرماوان اگر ژےٚ برکت سمجھِنۍ چھے الغنم برکت. غنم چھِ ونان مال مویشی کٹ کٹن منٛز چھےٚ برکت. اگر ژےٚ برکت سمجھِنۍ چھے تراو کٹن کُن نظر. مےٚ ییٚلہِ کٹن کُن نظر ترٲو گوس فندن کُن نظر ترٲو اتھ منٛز کِژھ برکت تۄہہِ چھو سمجھان یہِ برکت کتھ چھِ ونان. بیک وقت چھُ أکِس کٹس یا أکِس گرِ زٮ۪وان اکھ یا کُنہِ ساتہٕ چھِس زٮ۪وان یہِ چھُ حلال گوشت یُس أسۍ قۄربان کران چھِ. أتھۍ مُقابل چھِ حرام گوشت ہوٗن سگ تٔمِس کٔژ زٮ۪وان اِکوٹے؟ 10 7. وۄنۍ اگر دُنیاہٕچ فِکر نِمو 2 + 2 = 4 نِمو دُنیاہس منٛز گژھِ اَسہِ زیادٕ پاپُلیشن کٹن ہٕنٛز آسٕنۍ تیٖرن ہٕنٛز آسٕنۍ کِنہٕ ہونٮ۪ن ہٕنٛز آسٕنۍ؟ ہونٮ۪ن ہٕنٛز. زیادٕ خرچن چھا کٹھ یِوان کِنہٕ زیادٕ خرچن چھُ ہوٗن یِوان؟ کٹن چھُ زیادٕ خرچ. کٹھ چھُ زیادٕ یِوان مارنہٕ. یپٲرۍ چھِ زٮ۪وان تِم ماجہِ پننہِ اکُے. ہُم چھِ زٮ۪وان بیک وقت کٔژ 7 تہٕ 8 مگر یِمن چھُ خرچی زیادٕ یِم چھِ ضروٗرت زیادٕ لگان ہُم چھُنہٕ ضروٗرت لگان کِہینۍ. ییٚلہِ تُہۍ سٔروے کٔرِو یہِ کٔرِو گوٗگلہٕ پٮ۪ٹھ سٔرٕچ وٕنکیٚنس چھا کٹھ تیٖر چھا ژٔرۍ کِنہٕ ہوٗن چھِ ژٔرۍ؟ تیٖر چھِ ژٔرۍ. أتھۍ چھُ وَنان برکت. گوٚو برکت یی نہٕ ییٚمہِ ذہنہٕ سۭتۍ سمجھ کینٛہہ. دُنیٲیی ذہن یی نہٕ سمجھ. نفرس چھُ 20 ساس رۄپیہِ چندس منٛز أمۍ تُل کوٚرُن امام حُسین علیہ السلام سُنٛد ناو نیاز. یہ 20 ساس کٔرِن خرچ. یہِ گوٚو غریٖب کِنہٕ یہِ گوٚو أمیٖر؟ ظٲہِر گوٚو یہِ غریٖب. اگر دُنیاہٕچ فِکر نِمو أمِس چھُ نۄقصان. أمۍ کھیٚوے مُفتس منٛز لُکس 2 ہتھ بتہٕ. یہِ چھُ نۄقصان. مگر اگر اسلٲمی فِکر نِمو یہِ چھُنہٕ نۄقصان. دیٖن ونان 1 - 1 = 72. أتی چھےٚ برکت تہِ اعتقاد لگان. أتی چھِ اعتقادٕچ ضوٚرتھ پیٚوان. برکت چھُ سُہ نوٗن سُہ مٔدریٛار یُس خۄداے چانہِ زندگی منٛز تراوِ. فرماوان رسالت باب البرکتُ عشرۃ اجزاء. برکتس چھِ 10 حصہٕ. کٔژ حصہٕ؟ تِسعۃ اعشارہا بالتجارہ. 9 حصہٕ چھِ برکتٕکۍ تجارتس منٛز بِزنسس منٛز. والعشر الباقی فی الجلود. 1 حصہٕ چھُ خۄداین تھوٚومُت نوکری. 9 حصہٕ کتھ منٛز چھُ تھٲومُت؟ بِزنسس منٛز. 1 حصہٕ کتھ منٛز تھوٚومُت؟ نوکری منٛز. کٔرِو اکھ صلوات. تۄہہِ آسیو قرآنِ مجیٖدس منٛز حضرت سُلیمان سُنٛد واقعہ وٕچھمُت. سورہ نملس منٛز چھُ غالباً حضرت سُلیمان چھُ بِہِتھ. وٕچھِو برکتٕچ مِثال قرآنس منٛز. برکتٕے یٲژ وَنہٕ بہٕ یِم نٮ۪بر نیرن نہٕ. حضرت سُلیمان چھُ بِہِتھ. چھُ اکھ یِم ٲسۍ چوٗنٛکہِ جانور یِوان واریاہ یِم ٲسۍ جناب سُلیمان علیہ السلامس ہیٚرِ کران سایہِ تاکہِ اکھ تاپھ گوٚژھ نہٕ جناب سُلیمانس پٮ۪ٹھ پیوٚن. اَتہِ چھُ تاپہٕ ٹُکا اکھ. دوٚپُن ہے ییٚتٮ۪ن کُس چھُ غٲر حٲضِر؟ دوٚپمس ہُدہُد. ستُک چھُ غٲر حٲضِر. ستُک چھُنہٕ پننہِ جایہِ. بہٕ چھُس گُزٲرِش کران ہیٚرِ ہُمن یِم کرہن ژھۄپہٕ. سۄ ٲس واریاہ بٔڑ یعنی واریاہ بٔڑ مہربٲنی گٔیے اگر سۄ ژھۄپہٕ گژھِ. سۄ ٲس سانہِ خٲطرٕ تہِ برکت تہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ برکت. کٔرِو اکھ صلوات. Allah
Bahagiar Masumaikum, Hazreti Fatima sallallahu alaihi wa Bahagiar Wajah Kirami, Hazreti Sahib Zaman, Hazreti Nafis Khatmu, sallallahu alaihi wa Bahagiar Sarkar Aksik, Allahu Makama, Bahagiar Paniye, Nasiru Kashmir, Mir Shamsuddin Alani, Bahagiar Karim Bakar, İmam Hazreti Muslim bin Akil, Bahagiar Sahib Zaman, Bulan Balawak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dost arz karan barkat şu aksı sarmayama çiz askram asar asas variye. Kaç çiz çıktım. Ye muslim insansın zindagimiz barkat divan çi. Kaç çiz çıktım. یہ موسط انسان سے زندگی ماز چھپار کرتی واریاہ چیز بگر زدر حالت گوڑنیو چیز ومید تھاونی خدایس پہت یل سے معاملو خدایس حوال کرا خدا چھ پانے چانی زندگی تھی میری کر آپ کو معاملو ترو پینس پانس پہت پینس حالس تل دبس خدایا بکر پانے کن باو خدایا بطراوی پانے معاملو زید پہت یم پانے معاملو پشرو خدایس تیل زندگی میں برکت سو دیکھیں شکام واریاہ چیز یکنا آمد برکت خاطر کم کم چیز برکت آمد گوڑنیک چیز ومید خدایس خداوند کریم فرماوان یا ایھا الذین آمنوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یمو پنن نفسن پر ظلم کور تمن وان یا رسول اللہ دپوک لا تقنطوا من رحمت اللہ مگسو خدا سے رحمت نش مایوس کیازِ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا خدا سے تگان ساری گناہ انسان سے بخش مایوس مگسو خدا سندی رحمت نش مگسو مایوس گو خدا پر اعتماد خدا پر ومید یہ انسان سے زندگی میں برکت دِوان یہ اس عالم اہل سنت عالم مولانا وحید الدین خان ہم چھا کتاب لکھمٕژ The God Arises خدای چھُ نوان خدای چھُ نوان أمۍ لیوٚکھ اکھ واقعہ اتھ منٛز تہٕ کیلفورنیاہس منٛز اکھ بزنس مین أمِس گوٚو بزنسس گاٹہٕ نۄقصان بینکُک قرض تہِ بٔرِو بچن خٲطرٕ چھِنہٕ پرناونہٕ خٲطرٕ پونٛسے کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ چھُنہٕ پونٛسے یہِ بیوٗٹھ خاکس پٮ۪ٹھ مۄکلیو سورُے یپٲرۍ چھُ اَکٮ۪ن قرض دار بیٚکٮ۪ن چھُ بینک بیٚکٮ۪ن چھُ ہُہ یی أمۍ کوٚر وۄنۍ پوٗرٕ فٲصلہٕ کیلفورنِیہٕکۍ یِم بِزنس مینن دوٚپُن بہٕ ژھٕنہٕ پنُن پان خۄدکٔشی کٔرِتھ بہٕ مارٕ پنُن پان ییٚمِس وۄمید ہُمِس پٮ۪ٹھ آسہِ سُہ چھُنہٕ خۄدکٔشی کران کینٛہہ آ خۄدکٔشی کرِ سُہ ییٚمِس تمام وۄمیدٕ ژھٮ۪نہٕ ووٚتھ تہٕ درٛاو دوٚپُن خۄدکٔشی کِتھ پٲٹھۍ کرٕ دوٚپُن بہتر چھُ زہر کھیوٚن أتی آیس دٮ۪ماغس دپان ونان زن بچووُس بہٕ کٲنٛسہِ نہ زہر کھٮ۪مہٕ نہٕ کینٛہہ بہٕ دِمہٕ 7 پۄہر بِلڈِنٛگ پٮ۪ٹھ پنُن پان پتھر دٲرِتھ دوٚپُن بہٕ زن بچوس اَکہِ دۄہ دوٚپُن نہ بہٕ کرٕ بچنٕچ تمام صوٗرتہٕ بنٛد أمۍ کیٛاہ کوٚر أمۍ تُج زہر پوٗرٕ اتھس کٮ۪تھ دوٚپُن زہر تہِ کھٮ۪مہٕ 7 پۄہر بِلڈِنٛگ پٮ۪ٹھ دِمہٕ پنُن پان پتھر دٲرِتھ ووٚتھ تہٕ کھوٚت بِلڈِنٛگ یعنی کھسان چھُ یہِ چھُ مےٚ سٕژ کران بہٕ کِتھ پٲٹھۍ مارٕ پنُن پان کیٛازِ وۄنۍ چھنہٕ کانٛہہ صوٗرتھا یادٕ تمام دروازٕ زندگی ہٕنٛدۍ بنٛد برکتٕکۍ دروازٕ چھِ بنٛد وۄنۍ کھسان کھسان چھُ اورٕ چھُ وسان پوپ اکھ پادرِس چھُ چوٗنٛکہِ یِمن انگریزن چھُ آسان کرسچنن پنُن اکھ پوپ اکھ پادٕرۍ اکھ یُس یِہُنٛد عٲلِم چھُ آسان یہِ چھُ اورٕ وسان تسبیٖح پھِران أمۍ وٕچھ یہِ نفر دوٚپمس ژٕ کوٚت درٛاوکھ دوٚپمس بہٕ درٛاس پنُن پان مارنہِ دوٚپمس مارُن کیٛازِ چھُے دوٚپمس مےٚ چھِ زندگی منٛز تمام دروازٕ بنٛد مےٚ چھِ زندگی منٛز سورُے مۄکلیومُت تمام دروازٕ چھِ میانہِ زندگی خٲطرٕ بنٛد مےٚ چھُ پنُن پان مارُن أمۍ دوٚپنس دٔلیٖل کیٛاہ دوٚپمس مےٚ چھُ بِزنس نۄقصان بینک بیلنس بینکُک لون بہٕ مارٕ أمۍ پوپن ووٚننس أمۍ رٲہِبن ووٚننس وۄمید کُن چھُکھ تھاوان خۄدایس پٮ۪ٹھ سُہ بچاوِ أمِس بِزنس مینس آیہِ اسنانا کُس خۄداے کیُتھ خۄداے چٲنِس خۄدایس تگیٛاہ میون بِزنس بچاوُن کُس خۄداے چٲنِس خۄدایس تگیٛاہ میون بینکُک قرضہٕ نکھٕ والُن
ام پوپن ونس ہا یس کت چھن کران ومید گژھِ تھاوٕنۍ کٔمِس پٮ۪ٹھ ام بوز اکہِ کَنہِ تہٕ درٛاو کھوٚت بِلڈِنٛگ ہٕنٛدِس ٹاپس پٮ۪ٹھ تُلُن زہر تُلُن اَتھس کٮ۪تھ وۄنۍ کھٮ۪مہٕ بہٕ دِمہٕ مگر یہِ کتھ چھِ أمِس پوپ سٕنٛز أمِس عیٖسٲے پادرٕ سٕنٛز یہِ کتھ چھِ أمِس ییٚمہِ اندٕ یِوان ییٚمہِ اندٕ نیران کہِ وۄمید کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ تھاوٕنۍ خۄدایس یہِ چھُ سونٛچان وۄمید تھاوٕنۍ خۄدایس پٮ۪ٹھ أتی دوٚپُن چھُنہ صلاح بہٕ تھاو وۄمید خۄدایس پٮ۪ٹھ أتی دوٚپُن أنٛدٕرۍ کِنۍ نہ خۄدایس کتہِ تَگہٕ بہٕ بچاوُن یہِ چھِ غلط کتھ تُلُن چون زہر تُل 7 پۄہرٕ بِلڈِنٛگ پٮ۪ٹھ پانہٕ پانہٕ پتھر یانہِ وۄٹھ دِژٕن تانۍ آیس بیٚیہِ فِکر پانہ اگر ژےٚ وۄمید ٲسی خۄدایسٕے پٮ۪ٹھ تھٲومٕژ سُہ بچٲیی نا یہ گژھن سیکنڈن میں مسئلہ یعنی وچ یہ پیٚیہِ پتھر بۄن کٮ۪ن کیٛاہ نیرٮ۪س ٹاس ختم یُتھُے وۄنۍ وۄٹھ دِوان چھِ أمِس آسہِ بیٚیہِ فِکر دوٚپُن چلو بہٕ پُشراو پنُن پان ہولی سولی خۄدایس خۄداے کیٛاہ بچاوُن تٔمۍ موٗدُس زہر کھٮ۪تھ وۄٹھ دِتھ بچایہِ دُنیاہٕکۍ فِکر کیٛاہ وَنان 2+2=4 چھِ وَنان یِہوٚے کَتھ یہِ نہ بچہِ نہٕ وۄنۍ اور دیٖنی فِکر چھَنہٕ خۄداے فِکر چھَنہٕ خۄداے فِکر چھےٚ ییٚلہِ ژٕ تمام دروازٕ چھَکھ بنٛد گٔمٕتۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ نہ توتہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد دروازٕ میانہِ خٲطرٕ یَلَے مومنَس چھِنہٕ دروازٕ بنٛد گژھان دیٖنی فِکرِ تہٕ دُنیٲیی فِکرِ چھِ یِہوٚے فرق یہِ فرق چھِنہٕ تگان پرزناوٕنۍ کینٛہہ یعنی أمۍ وۄٹھ دِژ أتی کٔر نیت ووٚنُن کاش مےٚ آسہِ ہا خۄداے سۭتۍ پنُن پان پُشرُن بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یعنی وۄٹھ دِژٕن اَتہِ چھُ بِلڈِنٛگ منٛز اکھ قِلعہ اکھ نٮ۪بر کُرتٕلۍ گٔے أمِس قِلعس منٛز بنٛد اُلٹہٕ لٹہِ زہر کھوٚت میٛادٕ پٮ۪ٹھٕ یُس یورے وٕنہِ کھٮ۪وٲنی اوس دِژٕن وۄٹھ اُلٹہٕ لٹکیو أمۍ سٕنٛز یہِ قمیٖض گٔے قِلعس منٛز بنٛد زہر کھوٚت میٛادٕ پٮ۪ٹھٕ واپس لُکن پیٚیہِ نظر دوٚپ ہے موٗدہا وٲتۍ کھولُکھ وولُکھ اور ژھٕنُن یہِ صوبوٗدٕے بۄن دوٚپمَس ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیے خٲرٕے اوسا ؤسۍ پیوکھٕ دوٚپنَس نہ ژےٚ کیٛاہ وٕچھُتھ تیٚلہِ دوٚپنَس مےٚ وٕچھ خۄداے سٕنٛز خۄداوندی مےٚ وٕچھ پنٛنیو أچھو خۄداے گوٚو اِنسان سٕنٛدِ زندگی منٛز چھِ برکت تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ یہِ پنُن سورُے پُشرایہِ خۄدایس تمام معاملہٕ کرِ خۄدایس سۭتۍ تمام معاملہٕ کرِ خۄدایس سۭتۍ فرماوان نہج البلاغس منٛز مولا الموحدین امام العارفین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی مولا علی فرماوان من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس یُس پنُن معاملہٕ خۄدایس سۭتۍ ٹھیٖک تھٲو سیٹ تٔمِس چھنہٕ ضوٚرتھ پتہٕ دُنہیٖکٮ۪ن لوٗکن سۭتۍ پنُن معاملہٕ سیٹ کرنٕچ خۄداے چھُ تٔمۍ سُنٛد معاملہٕ دُنیاہس سۭتۍ پانے سیٹ کران پانے ٹھیٖک کران پانے چھُ خۄداے تٔمۍ سٕنٛدۍ کھُرۍ اکہِ اکہِ مٕژراوان مگر مسلہٕ کیٛاہ چھُ وۄمید تھاوٕنۍ کٔمِس پٮ۪ٹھ معاملہٕ کرُن کٔمِس سۭتۍ خۄدایس سۭتۍ گوٚو یُس تہِ اِنسان معاملہٕ خۄدایس سۭتۍ کرِ خۄدا مٲلِک کریٖم چھِ أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز مٔدریٛار تراوان برکتُک مٔدریٛار پتہٕ اگر أمِس پونٛسہٕ کم تہِ آسن عٲش کٔرِتھ اگر أمِس اولاد کم تہِ آسن خۄدا دِی تِمنٕے کم اولادن منٛز أمۍ سٕنٛز برکت اکھ صلوات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ووٚن خۄدا وندِ کریٖمن موسیٰ نیر گژھ ژےٚ دِژ مےٚ وۄنۍ کامیٲبی چھُ وۄمید کِتھ پٲٹھۍ چھُ خۄدایسٕے پٮ۪ٹھ تھاوُن کیٛازِ خۄدایس چھُنہٕ کھران اِنسان کینٛہہ خۄدایس چھُنہٕ اِنسانس سۭتۍ ضِد کینٛہہ ییٚتہِ تِمن أسۍ معموٗلی یہِ ہسا یہِ موٚکُر جانور کانٛہہ ہوٗن نِمون ہوٗن چھُنہ نجس اگر روٗد پیٚوان آسہِ ہوٗن دی دٕنن مےٚ لارن نہ چھِکہٕ بہٕ گژھٕ نہ نجس ہوٗن چھُ نجس جانور مگر ژےٚ کیٛاہ باسان یہِ نجس جانور ہوٗن یہِ چھا خۄدایس کھران کھریا خۄدایس سوالٕے چھُ تابال ژےٚ اشرفُل مخلوقات چھُکھ ژٕ کتہِ کھران خۄدایس اشرفُل مخلوقات کھریا خۄدایس خۄدا چھُنہٕ ضِد کٲنٛسہِ أسۍ چھِ پانسٕے نظر کران خۄدایس خۄداے مہ ؤنِو پانس ہُہ کینٛہہ وٕچھو خۄدا وندِ کریٖمن ووٚن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا موسیٰ نیر گژھ
میں دس میں کامیابی چکو کامیاب حضرت موسیٰ علیہ السلام دراو پنن سوری قوم بنی اسرائیل کوٚڑُکھ پانس پتہٕ دراو فرعون سٕنٛدِ جملہٕ تل دراو آزاد ووٚتھ تہٕ گوٚو فرعونس لٔج پاے حضرت موسیٰ ژوٚل فرعون دوریو پتے لشکر ہیتھ ویلہِ حضرت موسیٰ علیہ السلام ژلان ووت بُتھِ چھُ دریاے نیٖل دریاو پکان دریاے نیٖل برونٛہہ کَنہِ چھُ دریاو پتہٕ کَنہِ کُس چھُ فرعون حضرت موسیٰ کیٛاہ کرِ وۄنۍ مےٚ تُجُن تھوٚوُن خۄدایَس پٮ۪ٹھ خۄدایا ژےٚ تٔگی ییٚتٮ۪ن میٛانہِ نجاتٕچ وَتھ کَڑٕنۍ بیٚیہِ تَگہِ نہٕ کٲنٛسہِ خۄدایَن ووٚننَس تُل یہِ آس ترٛاو دریاوَس کٔژ چھَلہٕ گٔے یورُک آب گوٚو یوکُن یورُک آب گوٚو حضرت موسیٰ علیہ السلام ووٚتھ اَمہِ خۄشکی مٔنٛزۍ درٛاو ووت ہُتھ بٔٹھِس وۄنۍ فرعون تہِ آو لشکر ہیتھ ووت فرعون أتھۍ دریاوَس منٛز فرعون گوٚو غرق أتھۍ دریاوَس منٛز یورُک آب تہِ آو کلہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو فرعونَس آب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھُس ہُمہِ پٮ۪ٹھٕ وَنان فرعونا اَن ایٖمان فرعون وٕنہِ چھُنہٕ فرعون مانان کینٛہہ دپان چھُس نہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ ایٖمان بہٕ پانہٕ خۄداے چھُس یعنی آب ہٹِس تانۍ ووت توتہِ چھُنہٕ فرعون پنٕنۍ غلطی تہٕ پنٕنۍ فرعونیت تسلیٖم کران یِہے مثال چھِ سٲنۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ أسۍ تہِ چھِ پننہِ پننہِ جایہِ فرعون بنیمٕتۍ چھا بنیمٕتۍ کِنہٕ نہ کانٛہہ چھُ پننہِ گرِ فرعون کانٛہہ چھُ پننِس گامس منٛز فرعون کانٛہہ چھُ پننِس شہرس منٛز فرعون وۄنۍ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ ٹاس لگان چھُ پتہٕ چھِ أسۍ وٕنہِ تہِ فِکرِ تران کینٛہہ اَسے چھِ أنٛدرِم فرعونیت زِندٕ مسلہٕ کیٛاہ چھُ أنٛدرِم فرعون مارُن سُہ فرعونس وۄنۍ آب ہیوٚر ووت وۄنۍ ووتُس دہانس تانۍ آب وۄنۍ باسو فرعونس وَنان چھُنہٕ بچن پایا کانٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ مۄکلن پایا کانٛہہ پھٹان ووٚن حضرت موسیٰ علیہ السلامس موسیٰ وۄنۍ بچاو تہٕ موٗدُس مےٚ بچاو حضرت موسیٰ گوٚو کلہٕ یوٚت ووٚتھُس بیٚیہِ یا موسیٰ بہٕ پھوٚٹُس بہٕ موٗدُس وۄنۍ بچاو حضرت موسیٰ گوٚو کلہٕ یوٚکُن ٲخٕر کار حضرت موسیٰ ہن بچو نہٕ کِہیٖنۍ آب کھوٚت کلہٕ پٮ۪ٹھ فرعون گوٚو خدا وندِ کریٖمن کٔر وحی حضرت موسیٰ یا موسیٰ أمۍ بِچارن فرعون ژھانٛجہِ ٲسہٕ أمے ژےٚ آلو دِژے ژےٚ کوٚر بچوتھن فرعون حضرت موسیٰ ووٚتُس خۄدایا کِژھ کتھ چھےٚ یہِ مےٚ أمِس پنٕنۍ پوٗرٕ زندگی ووت ونان ایٖمان ان أمۍ اوٚن نہٕ ایٖمان وۄنۍ أمِس سر پٮ۪ٹھ سہلاب گوٚو وۄنۍ چھِ یہِ ونان مےٚ بچاو بہٕ انَے ایٖمان وۄنۍ کتھ چلہِ مےٚ خۄداین ووٚنُس فرعون یا موسیٰ ٹھیٖک چھُ ژےٚ ووٚنتھس پوٗرٕ پننہِ زندگی مگر أمۍ مون نہٕ أمۍ اوٚن نہٕ ایٖمان کِہیٖنۍ مگر اکھ کتھ ونے موسیٰ خۄدایا کۄس کتھ چھے ونٕنۍ اکھ کتھ ونے یِہے چھِ فرق ژےٚ تہٕ مےٚ مےٚ چھِ یِہے فرق موسیٰ گوٚو پریشان خۄدایا کۄس فرق ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ یِہے فرق کہِ أمۍ فرعونن أمۍ گۄناہ گارن پھٹان ژھونٛڈنکھ ژٕ بچوتھن نہٕ اگر چانہِ بدلہٕ یہِ اَمہِ وِزِ تہِ پھٹان مےٚ دی ہے آلو بہٕ بچاوہن اَمہِ وِزِ تہِ یہِ اتھ دریاوس منٛز دِمس نجات خۄدایس چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ضِد تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ کھران کیٛازِ تٔمۍ چھِ أسۍ پننیو اتھو پٲدٕ کٔرمٕتۍ تٔمِس چھُ الٹہٕ چھِ أسۍ دپان اَسہِ چھُ نِمُت دیٖنُک مِزاج الٹہٕ اَسہِ چھُ پتہٕ خۄداے چھُ اَسہِ زاگان یہِ اِنسانس کر گژھِ غلطی أتی دِمس ٹاس یہِ نہٕ پتہ آسہِ یہِ چھُنہٕ پتہ خۄداے چھُنہٕ چانٮ۪ن تہِ میانٮ۪ن غلطین زانٛہہ زاگان خۄداے چھُ چانٮ۪ن تہِ میانٮ۪ن خوٗبین زاگان نیٖکین زاگان خۄداے چھُ بہانہٕ ژھانڈان بہٕ کر دِمہٕ أمِس رِواڈ بہٕ کر دِمس مارکٕس خۄداے چھُنہٕ یہِ سا یہِ غلطین زاگُن وول کینٛہہ لہذا خۄدایس چھُ بے انتہا محبت انسانس ژُکھ دگ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھُ استاد اکھ موجا اکھ کھٔژ پہاڑس پٮ۪ٹھ مگر أمِس چھُ لۄکُٹ بچہٕ پنُن گوٚبُر شانن پٮ۪ٹھ کۄچھِ کھٮ۪تھ یہِ موج چھِ وارٕ وارٕ کھسان اتھ پہاڑس چھِ بہرحال زنٛڈ اتھ پہاڑس چھِ گٔنٛڈۍ اتھ پہاڑس چھِ کنہِ أمِس چھُ اتھس خوٗن وسان مگر یہِ چھِ کھسان تاپہٕ کرٛایہِ حضرت موسیٰ خۄدایس خۄدایا یہِ کیازِ یوٗت کران برداش خۄداین ووٚنُس موسیٰ ژےٚ چھے نا پاے یہِ چھِ اولاد دگ یہِ چھُ پٔترٕ دگ یہِ چھُ اولاد سُنٛد ژُکھ توے چھِ یہِ یوٗت کران برداش یہِ موج کھٔژ نٮ۪صفس پہاڑس
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوندی کریم عرض خدایا کرنا اکھ کٲم أمِس ماجہِ ہٕنٛدِ دِلہٕ منٛز نِکھ یہِ اولاد دگ نٮ۪بر کٔڑِتھ یہِ اولاد ژُکھ نِکھ نٮ۪بر کٔڑِتھ خۄدا دوٚپُس یہِ گٔے میٛٲنۍ کٲم خۄداین نیوٗ أمِس ماجہِ ہٕنٛدِ دِلہِ منٛز یہِ ممتا یتھ وَنان چھِ نا اولاد دگ یہِ نِیَن دِلہٕ منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ یہِ موج ؤژھ آرام سان بۄن تُلُن یہِ لۄکُٹ شیٖر خار بچہِ ترٛووُن تاپہٕ کامہِ پانہٕ کھٔژ ہیوٚر یہِ چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان یہِ چھُ ودان ماجہِ کوٚر نہٕ کانٛہہ تہِ اعتنا أمِس ییٖتِس کالس یہِ بیٚیہِ واپس کھٔژ پہاڑس ٹاپس پٮ۪ٹھ حضرت موسیٰ ہن کٔر خۄدایا وۄنۍ کرکھ نہٕ اکھ کٲم أمِس ترٛاوکھ یہِ اولاد دگ بیٚیہِ دِلس منٛز واپس خۄداین تُج ترٛٲونس یہِ اولاد سُنٛد امار یہِ ژُکھ یہِ ترٛوونس بیٚیہِ أمِس ماجہِ ہٕنٛدِس دِلس منٛز یانۍ أمِس دِلس منٛز یہِ اولاد دگ وٲژ یہِ موج ؤژھ بیٚیہِ پہاڑ پٮ۪ٹھٕ وارٕ وارٕ واپس تُلُن یہِ گوٚبُر بیٚیہِ کۄچھِ کھٮ۪تھ کٔرٕن بیٚیہِ سۄ محنت اَتھٕ ژھیٚنِس کھۄرس ژھیٚنِس کھٔژ بیٚیہِ پہاڑ کِس ٹاپس پٮ۪ٹھ ؤژھ درٛاے خۄداین ووٚنُس موسیٰ ژےٚ سمجھتھا اَتٮ۪ن کینٛہہ خۄدایا وٕچھ کیٛاہ وٕچھِتھ مےٚ وٕچھ ماجہِ کۭژاہ دگ چھِ آسان گوٚبرَس خۄداین دوٚپُس نہ یہِ اوس نہٕ سبقٕے یوت کینٛہہ سبق اوس بدل سبق اوس خۄدایس کۭژاہ دگ چھِ انسان سٕنٛز خۄداین مےٚ کتہِ توٚر فِکرِ سۄ چھے نا پاے اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ تران فِکرِ خۄدایس کۭژاہ دگ چھِ سٲنۍ فرمان مولایہِ کاینات امیر المؤمنین علی ابن ابی اکھ سلامات اکھ کرو مٲلۍ سٕنٛز دگ کۭژاہ گوٚبرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ماجہِ ہٕنٛز دگ کۭژاہ أمِس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر اولادس بۄکہٕ وٹ آسہِ ضوٚرتھ موج دپہِ چلو ٹھیٖک چھُ کٔڑِو مےٚ اکھ بۄکہٕ وٹ دِیِو أمِس میٲنِس اولادس موج کرِ نہٕ رٔبی یہِ چھُ ماجہِ ہُنٛد ژُکھ مولا فرماوان دپان ییٚلہِ خۄداوندِ کریٖمن یہِ ژُکھ چھُنہ پٲدٕ کوٚرمُت ژُکھ یتھ محبت ونان چھِ اتھ محبتس چھُ خۄداوندِ کریٖمن 7 حصہٕ کٔرمٕتۍ کٔژ حصہٕ ییٚلہِ خۄداین یہِ محبت پٲدٕ کوٚر یُس تہِ محبت وٕنکیٚس دُنیاہس منٛز چھُ یہِ چھُنہ خۄداینٕے پٲدٕ کوٚرمُت ییٚلہِ تہِ خۄداوندِ کریٖمن محبت پٲدٕ کوٚر ییٚمہِ وِزِ خۄداین پٲدٕ کوٚر خۄداین کٔر کٔژ حصہٕ محبتس 7 حصہٕ شفقتس کٔرِن 7 حصہٕ 99 حصہٕ تھٲے خۄداین پانس نِش 1 حصہٕ ترٛووُن روزِ منٛز 99 حصہٕ تھٲے محبتٕکۍ خۄداین کتھ نِش پانس نِش امہِ محبتہٕ منٛز 1 حصہٕ ترٛووُن کتھ پٮ۪ٹھ رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ مٲلِس سٕنٛز یُس دگ چھِ نا اولاد سٕنٛز اگر أسۍ حضرتِ آدم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ قیامتس تانۍ حضرتِ آدم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕ قیامتس تانۍ تمام مٲلۍ ماجہِ سمبراووکھ یِمن کڑو یہِ اولاد دگ دِلہٕ منٛز نٮ۪بر اکہِ پتہٕ تھاوو أکِس جایہِ یہِ سٲرٕے دگ ڈیرس یہِ سورُے محبت تھاوو ڈیرس یہِ سٲرٕے شفقت تھاوو ڈیرس یہِ کوٗتاہ بوٚڑ ڈیر سنہِ کوٗتاہ بوٚڑ ڈیر سنہِ چھا اندازا کانٛہہ کوہِ ہمالیہ کھۄتہٕ بوٚڑ یعنی اگر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس کڑو اولاد دگ نٮ۪بر بٲیِس کڑو بٲے سٕنٛز دگ دِلہٕ منٛز نٮ۪بر بیٚنہِ کڑو بیٚنہِ ہٕنٛز دگ دِلہٕ منٛز نٮ۪بر پتہٕ تھاوو أکِس جایہِ ڈیرس یہِ سنہِ محبتُک بوٚڑ بارٕ امبارا اکھ مولا فرماوان ییٚلہِ خۄداین محبت پٲدٕ کوٚر تٔمۍ کٔرۍ پننِس محبتس 7 حصہٕ 99 تھٲیِتھ 1 حصہٕ ترٛووُن یُس یہِ محبتُک امبار ژٕ وٕچھان چھُکھ نا یہِ چھُ خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدیو 7 حصو منٛز کٔژِم حصہٕ یعنی تتھ أکِس حصس چھِ کھنٛجہِ گٔمژٕ تِم کھنٛجہِ چھِ آمژٕ 7مہِ حصس ییٚمِس نِش وۄنۍ 99% محبت چھُ تٔمِس کۭژاہ دگ گژھِ أمِس اولاد أمِس انسان سٕنٛز آسٕنۍ مٲلِس سٕنٛز دگ اولاد سٕنٛز چھِ یہِ چھِ تمہِ 7 حصہٕ کہِ 1 حصہٕ منٛز 1 کھنٛڈ آمٕژ مٲلِس حصس 1 کھنٛڈ أمِس ماجہِ آمٕژ 1 ذرا حصہٕ 1 ذرا ییٚمِس خۄدایس نِش یہِ سورُے محبت چھُ تٔمِس کۭژاہ دگ آسہِ انسان سٕنٛز یژھا خۄداے بہٕ گژھٕ جہنمس یژھا خۄدا یژھا انسان گژھِ جہنمس گژھُن خۄداے زایہِ کیٛاہ انسان سٕنٛدٮ۪ن غلطین سوال چھُ تہٕ ہرگز لہذا پنٕنۍ معاملات گژھن صرف تہٕ صرف خۄدایس سۭتۍ ٹھیٖک تھاوٕنۍ وۄمید گژھِ فقط خۄدایسٕے پٮ۪ٹھ ترٛاوٕنۍ پتہٕ چھُ خۄداے واپس أمِس انسان سٕنٛز زندگی منٛز برکت ترٛاوان برکت گوٚو گۄڈنیُک چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أکِس اِنسان سٕنٛز زندگی منٛز برکت یِوان چھِ سُہ کیٛاہ گوٚو سُہ گوٚو وۄمید تھاوٕنۍ کٔمِس پٮ۪ٹھ دوٚیِم چیٖز وَنہٕ بہٕ تہٕ وۄنۍ ٲسۍ کرٕ بہٕ تمام پٔرِو اکھ صلوات دوٚیِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ
انسان سن زندگی میں برکت یوان سہ کیا پن ٹوٹ چیز خدا سن وتہ قربان یہ انسان زندگی برکت خدا مجھ کریم فرمان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یتس کالس ہیکن تھی نیکی لبتھی یتس کالس میں پن ٹوٹ چیز خدا سن وتہ قربان کران صبح نندر کران قربان خدا سن خاطر کٹ یت کران قربان صبح نندر ما کران یہ کٹ اس میں قربان کور یہ کن کور اصلی قربان تو مے لوگ یہ کرن قربان یہ کن اس گڈ کورمت حضرت تم کور کٹ قربان تم کور پن نیچو قربان تم کور نیچو قربان کی حضرت اسماعیل ابراہیم سز ونیت حضرت اسماعیل جناب ابراہیم علیہ السلام سن فیوچر حضرت اسماعیل جناب ابراہیم سن ڈیزائر تمنا حضرت ابراہیم کور اسماعیلیت خرچ کی تم کور اسماعیلیت قربان کی تم کر پن تمنا خدا سن وتہ تم کور پن مستقبل پن ومید خدا سن وتہ قربان ژے حکم ژٕ کر پن ومید خدا سن وتہ قربان پن تمنا کر خدا سن وتہ قربان پن ٹوٹ چیز یس چی سُے دِ خدا سن وتہ اخ صحابی اخ ابو عبداللہ انصاری امس بوڑ باغ یہ پران قرآن ویل قرآن پران ات مز پرن یہ آیت شاید یہ دویمہ سپارے ہز آیت کن تریمہ سپارے یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تیتس کالس ہیکو نیکی لبت یتس کالس پن ٹوٹ چیز خدا سن وتہ قربان یہ دان دشت تو کھوور نظر مے کس ٹوٹ چیز مے کس ٹوٹ چیز ات وچھن نا ات بس یہ باغ یہ 24 گھنٹہ گزاران ات باغس پنہ ہاتھ محنت کران پنہ ہاتھ مشق زو ژٹان باغس مز دپن مے یہ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹ چیز آو لیکن ہب ووت وقت مجھے رسول اللہ یا رسول اللہ یہ سورے باغ سے میں ژے ہب کران بس کیا گئی ات لائق مے پڑھ قرآنچ آیت لن تنالوا البر تیتس کالس ہیکہ نیپی لگت یتس کالس تو ٹوٹ چیز خدا سن وتہ قربان ہارون رشیدس خانداری تم نام زبیدہ امس پن خاندارن سن سن قرآن کورمت گفٹ ہارون رشید تم سن کس کتھ بادشاہ سن سن قرآن ات سن سن حرف لکھت زبیدہ ہارون رشید سن خانداری یہ پران قرآن امس پہ دویمہ سپارے آیتس کن نظر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یتس کالس لبیو نا نیکی یتس کالس نا خدا سن وتہ ٹوٹ چیز قربان تو مے کس ٹوٹ چیز پن خاندار ہارون رشید سہ چھ ٹوٹ مے کس ٹوٹ چیز ات پیس نظر ات قرآن سن سندس قرآن یہ سخ رش کران ام تل یہ بوگرہن درگاہ ژے مے چھ حکم کتھے پہ یہ حضرت ابراہیمن پن ٹوٹ چیز قربان کور تم کور پن اسماعیل قربان ژٕ تہِ کر پن اسماعیل قربان اس ونکس پن اسماعیل قربان کرن عید قربان دہ ظاہرن کٹ مارن مگر اندر کن پن اسماعیل قربان کنس ہند اسماعیل ونکس دولت کھانا دپان مے راتس مے دولت ہن میل گو أمۍ سُنٛد اسماعیل یہ کنس تمنا شہرت کنس تمنا بہ کھم حضرت لذیذ کھین پرت کنس انسان پن پن اسماعیل ژے کیا حکم ژے کر پن اسماعیل درگاہ خدا قربان پن اسماعیل کر درگاہ ون اس پن اسماعیل قربان کورمت کی اچھا توگمت ون پن حضرت اسماعیل خدا سن وتہ قربان کرن یمن پن اسماعیل تو قربان کرن مثال حضرت ابراہیم امس آو نا دلس مزن ون یل حضرت اسماعیل سندس ہٹس پہ امس چھری چلاون سہما آس نا کہین ام گڑ پٹ اچھ مگر دپس یا ابراہیم نظر تراو کربلا کس حضرت ابراہیمس کن تم کر پٹ اس انسان حجس گسان تک سہ قربانی کرت مگر اس حکم امس کرو عزت امس کرو احترام یہ ان گر دعوتس اگر گھر تریش ژھانڈ کوچ یم حج کور اگر امس اخ تریش گلاس دمو انسان سن خبر کتیا گناہ پانے ڈیلیٹ پانے گژھان معاف کیاز
حجس کیا عزت اگر حوج حج پہ واپس یہ امس کیا احترام امس کیا نالمت کیا رٹان امس کیا احترام کر دپان کیا یہ بنو ون حضرت ابراہیم سن سفیر کم سن سفیر بن حضرت ابراہیم سن سفیر تے چی حکم ژٕ کر جناب ابراہیم سن سفیرس گھر احترام امس کر دعوت مگر حضرت امام حسین سفیرس تے آوا احترام کر آزاد آراج حسین یتن میں اسلام ونان ژٕ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سن سفیرس عزت تے احترام مگر یپر کیا یپر آو امام حسین سفیر وقت کس ابراہیم سن سفیر کوف کن گلین پھرناون کوف کن کوچن آو پھرناون تریش دِژٕس نہٕ کٲنٛسہِ تریش دِژٕس کٲنٛسہِ ووٚنُس نہٕ یا حضرت مسلم سانہِ گرے روز پتہٕ ووٚنُس نہٕ کٲنٛسہِ پتہٕ اوس تنہِ تنہا کوف کن تمن گلین پھیراوان اکہِ اندٕ اوس لشکر یِوان نیران اوس یہِ گژھان اوس بیٚکہِ اندٕ حضرت امام حسین علیہ السلام چھُ یِہوے 9 ذِلحج پتے غالباً چھُ 14 یا 15 ذِلحج یا أڑۍ وَنان 17 یا 18 ذِلحج چھُ امام حسین علیہ السلام چھُ کوف کُن پکان کوف کُن پکان أکِس جایہِ کوٚرُن پڑاو کوٚرُن ییٚلہِ سٮ۪کھ ؤژھ رٲگِستانس منٛز چھُ اکھ چیٖز اکھ گژھان وۄنۍ واو ژوٚر یی سٮ۪کھ چھُ وٕڑان آسان أمۍ کوٚر أتی پڑاو اَتہِ وٕچھُن دوٗرِ اکھ نفرا پکان کوف پٮ۪ٹھ یِوان واپس امام حسین چھُ وارٕ وٕچھان یہِ کُس نفر چھُ ییٚلہِ نزدیٖک ووت أمِس چھنہٕ پَے یہِ چھُ امامِ عالم اِستاد اتھ تنہٲیی منٛز اتھ غربتس منٛز امام حسین اوس اے شخص ژٕ کُس چھُکھ کتہِ پٮ۪ٹھ آکھ بہٕ چھُس أکِس جایہِ روزان وول بہٕ آسہٕ کوف پٮ۪ٹھ یعنی کوفُک ناو ووت امام حسین اسلام ووٚنُس کوفہ شہرِ کوفٕچ حالت کیٛاہ چھےٚ دوٚپُس اے مُسافِر شہرٕچ کوفٕچ حالت چھےٚ سٮ۪ٹھاہ سخت دوٚپُس کیٛازِ دوٚپُس تَتہِ اوس نا تٔمِس حسین ابن علی سُنٛد سفیر تٔمِس اوس مسلم ناو یعنی امام حسینن بوٗز دوٚپنس مسلم سُہ چھا ٹھیٖک دوٚپُس یا حسین سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک سُہ کوٚر ابن زیادن زندٲنۍ گۄڈٕ تریشہِ ہوٚتُن دیُتُن تھزرٕ پٮ۪ٹھٕ بۄن دٲرِتھ تٔمۍ سُنٛد بدن اوس دارالعمارس پٮ۪ٹھ لٹکاونہٕ آمُت گلین تہٕ کوچن آو پکناونہٕ تہٕ پھرناونہٕ یہِ بوٗز امام حسینن پتھر بیوٗٹھ سید شہدا أمۍ شخصن ووٚنُس مُسافِر ژےٚ کیٛاہ گٔے ژٕ کیٛازِ بیوٗٹھُکھ پتھر دوٚپنس ژےٚ چھے نا پاے ژےٚ کیٛاہ اوٚپُن تھم ییٚمِس حسین سٕنٛز ژٕ کتھ کران چھُس بہٕ چھُس سُہ مظلوٗم حسین وٕنکیٚس چھُ سُہ مُسافِر تٔکِس عالمس منٛز حضرت مسلم اوسُم بوے یہِ کیٛاہ ووٚنُتھم سید شہدا ژاو خیمس اندر اَتہِ کٔڑِن کوٗفین ہٕنٛدۍ نامہٕ اکہِ اکہِ تِم ژٲری نامہٕ دپان چھُ کوٗفِیو یِہوٚے کٔروٕ تۄہہِ وفادٲری رسوٗلِ خۄداے سٕنٛدِس گرس آزادارانہِ مذہبِ کربلا امام حسینن کٔڑۍ سٲری نامہٕ اکہِ اکہِ تہٕ ودان چھُ زار زار أمۍ وٕچھ اکھ یِتھٲے خۭمہٕ برس چھُ پردٕ تھوٚد وۄتھان پتھر خۭمہٕ برُک پردٕ مولا امام حسین چھُ وارٕ دِوان نظر یہِ کۄس چھےٚ خۭمہٕ برس پٮ۪ٹھ یُس پردٕ تھوٚد تُلان تراوان اَسہِ وٕچھُن حضرت مسلم سٕنٛز 2 ؤرِش موسوٗم کوٗر أمِس چھُ رۄقیہ ناو یہِ آیت ژےٚ چھِ بابا مےٚ کیٛاہ بوٗز مےٚ باسان بہٕ چھَس یتیٖم گٔمٕژ بہٕ چھَس یتیٖم گٔمٕژ امام حسینن تُج خۄشکٮ۪تھ یتیٖم کوٗر حضرت مسلم سٕنٛز أمِس چھُ رویس پھش دِوان بوسہٕ کران مۄنہِ کران میٖٹھ کران آزادارو امام حسینو وۄنۍ ؤنِو پرژھو امام حسینس حضرت مسلم سٕنٛز یتیٖم کوٗر تُجتھن کۄچھِ کیٛاہ چھِ ژےٚ ما ضروٗرت یہِ گژھِ یتیٖم گژھٕنۍ مگر أمِس ما نی کٲنٛسہِ سر ژادر چھیٖنِتھ أمِس ما لٲج شُمرن چپاژٕ أمِس یتیٖم کورِ أمِس ما آیہِ گوشوار نِنہٕ مولا ژٕ تراو نظر کربلا کُن ژےٚ پتہٕ کیٛاہ گوٚو کربلاہس منٛز
Azadar Hussein, یا حسین ژے ضرورت نہ کی حضرت مسلم سن یتیم کور کیا وائدے نظر تراو کربلا کن پنی یتیم کور کن تراو نظر یلی امام حسین شہید آو کرنے جناب سکین گئی مضطرب تو پریشان گاہے پختے دی بنا پختے دی میون باب کر یہ میں چھو باب اللہ آمد گاہے جناب سکین شام پت نیران گسان میدان کربلا کن اکسی بدلس گسان دبان بابا لجیا مظلوم کور بابا میں کت چلان ترامز باب گئی دوران شام پت ات وچھن اکس جائے مظلوم سن بدن ڈولان امام حسین بدن ڈولان نزدیک گیس پرستن بابا پنن ونس بابا لجیا سکین قربان بابا میں ونت میانی باب چپت چھے پائی کیا گو چانی سکینہ سائی گوشوار لوٹنین شمرن لائنم چپات زنجیر وچھان چکنا میانی باب کمن آو نار کن میانی باب میں ونتم طاقت نری کٹی چھے بابا میں ونت سو سینو کت گئی بابا بوس سائی سینس پر شنگان میانی باب وقتن شنگ وقاستی شنگ جناب سکین اور امام حسین بدن نالم مچی جناب سکینہ شاہ امام حسین اس بدنس پر زار بدن وہ ویلہ کرو Bab Padişah, göğüstüm
کرتا میانہ بابو تجھے میانہ حالش پتا آمیسا گوشوار تم بس آم تو کور اللہ کم فریاد جوان جناب سکر مگر یمو لوکٹو اتھو سۭتۍ امام سٲنِس بدنس سار ییٚلہِ وارٕ کران نظر کیٛازِ اَتہِ اوس کانُن تہٕ تیٖرن ہُنٛد امبار امام سٕنٛدِس بدن اوس تیٖرن تل تہٕ کانن تل اَتہِ اوس امبار ییٚلہِ نظر ترٲو جناب سُکرن اَتہِ گوٚو سُہ بابس سر میانہِ بابہٕ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ مےٚ سۭتۍ کتھ اما کیٛاہ چھُس بابا پٔیِس ژےٚ برونٛہہ کُن اوسُس یِوان سُہ اوسُکھ نہ تھوٚد وۄتھان مےٚ اوسُکھ نال نَتہٕ رٹان اما بہٕ کیٛاہ چھَس یہِ وٕچھان اوسُے لۄکچار منزلِس پھٔلران
کت کران جبرائیل امین مگر مےٚ ووٚن میانہِ بابہٕ کٔنۍ مگر ذکر کرو ترین مصرن زائد رسوس معافی مگان اگر اجازت دیم بپر خواہ اجازت پڑا کیونکہ بسس بیداوت میں دیزو معافی نشون دعوت مگر دیشو امام حسین آج کن لوگمت کربلاس کن سے لوگمت کربلاس یم سات مون بود یعنی حضرت مسلم بامس پہ آو حکم کور ابن زیادن بام پہ کرو امس سال جدا تو بدن لوگ زمینس پہ وہ کرو تھی انداز بدن مبارک زمینس پہ آسی پتھر کیا حال آسی سپن مگر 18,000 لوگ بیعت کران کمس حضرت مسلم گری کیا حکم صاحب کہا اردہ